Ja moram, kao što sam zadnji puta rekao, puno komplimenata na našu ekipu. Danas moram reći i kritiku. Mislim da uvijek sam rekao da između dobre ekipe i loše ekipe ili ekipe koja nije prava ekipa, mediokriteta, jedna nit ponekada. Jako smo dobro počeli, ušli u utakmicu jako dobro, da bi nakon toga opuštajućim stilom dozvolili protivniku da dobi samopouzdanje i da preokrene rezultat. Naravno, to nije dobro, poglavito za ove utakmice koje nas slijede. Misliti da jednom pobjedom se osvaja prvenstvo ili da sa vodstvom uvjerljivo na početku utakmice se utakmica igra praktički 10 minuta, to nije dovoljno. Znači, sve kritike, posebno na iskusnim igračima. Mislim da smo i na kraju mogli bolje to odigrati, tiče se Ugrince, Majsovskoga, prije svega iskusni igrači su morali dati primjer, a ne šteta je, žao mi je zbog toga što smo mogli ovoj utakmici dati više šansu mlađim igračima i bilo bi lakše to. Ovako uzeli su minutažu mladim igračima, iskusni igrači koji su ovako, po meni, nedisciplinirano na kraju, neodgovorno, samo isticanjem doprinijeli tome da nismo imali završetak dobar, a niti drugi dio utakmice. Bilo je igrača koji su dobro odigrali, evo tu i Rade je bio dobar, i bilo je još igrača koji su u svojim okvirima pokušali, međutim, mislim da nam je malo slava udarila u glavu, to sigurno nije dobro pred Barcelonu i to moramo izvući pouka iz te utakmice. Kao prvo, čestitao bih gostima na osvojenom bodu, na velikoj borbenosti i na primjeru kako se bori 60 minuta i kako se istrajnim i poštenim odnosom osvajaju bodovi protiv vjerovatno boljih rivala. Što se tiče naše igre, imali smo dobrih i loših momenata, uspona i padova. Ti padovi su nas danas skupo koštali, neka manja opuštanja, ali nadam se da će u daljem toku CH lige ova ekipa izvući pouke iz ovoga meča i shvatiti da u svaki duel moramo da uđemo sa 100% snage. Također bih se zahvalio sa igračima na jednom fer i korektnom odnosu u igri u odbrani, kojim su mi pomogli da danas ostvarimo ovaj broj odbrana. Ja sam preuzeo ekipu ovoga ljeta, ekipa je nova, puno toga uigravamo, puno toga radimo. Ja bih želio prije svega se zahvaliti izvanrednoj publici koja se zna kako u Makedoniji prati rukomet, da je u Makedoniji rukomet stvarno broj 1, da je to jedan pokret. Mislim da smo danas uzeli bod puno kvalitetnijem protivniku o kojem ne treba razgovarati, učesniku Lige prvaka, i to ne samo učesniku, nego jednom renomiranom protivniku, i samim tim možemo biti izuzetno zadovoljni. Pogotovo kad bih analizirao utakmicu nakon otvaranja, odličnog otvaranja, fenomenalnog otvaranja Metalurga, bili smo u problemu, uspjeli smo tu se prestrojiti, pomalo hvatati priključak i znali smo jednu stvar, da moramo igrati protiv Metalurga sa 120% naše želje, naše volje, našeg angažmana, da bi uopće mogli parirati. Meni je drago ako smo uspjeli parirati, a evo rezultat je to pokazao, bez obzira što kolega Červar kaže da je, slažem se sa svim, to je čisti rezon trenera i 100% je u pravu. Sigurno bi mu bilo lakše da je mogao dati šansu mladim igračima, ali naš je cilj, kad smo već se vratili u utakmicu, bio nam je cilj da probamo odigrati što duže u pravom ritmu i da jednostavno mi sebe maksimalno istestiramo, a nadam se da će i ovaj rezultat pomoći Metalurgu da upravo na jedan pozitivan način, ja ću reći, nikad nije dobro izgubiti bod, ali mislim na jedan dobar način da će im koristiti za ono što ih čeka u Ligi prvaka.
Moja igra je samo rezultat igre našeg danas tima. Mislim da su dečki od prvog do zadnjeg zaslužili sve pohvale, borili smo se do kraja, bilo je stvarno loš početak, kao što je trener rekao, bili smo impresionirani možda malo i publikom i dvoranom i protivnikom pogotovo, tako da, ali dobro, na kraju smo se malo rekuperirali, složili, malo opustili i samo smo radili ono što nam trener govori, što radimo na treningu i to je to. To je proizašlo danas, možda je malo i sreće, danas se smijehnula jer smo to zaslužili danas, tako da čestito bi također ekipi Metalurga jer oni su stvarno danas isto u nekim segmentima pokazali kao vrhunska ekipa, mi tog težimo da budemo što bolji.